The two suspects labasolelwa ngokubulala uprincipal waseMnciweni Primary School ne-administrator yakhe bavelile ecourt today, and uma bavela, hey guys, kuningi. Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. So lokwendekile bavelile ecourt 26 years old lady labesebenza as a financial clerk, and guy lo benguye inkabi hitman lo yokodubula le. Bavelile nabavela asathi ukuthi bafuna ibheliliyani because vele le nto abayendile i-wrong. Nje temabheli bekumele ngabe lathi sakhulunywa, kumele ngabe sekuyakhulunywa ukuthi la lapha khona manje sigwebo sabo siyobanjani. And another thing, it's like sekuba i-norm or sekuba nje sekuyi-new trend ukuthi njalo umsolelo lati kahle ukuthi uto-capture amehlo lamaningi avele aqhamuke nemsinko wakhe lo ubonako ukuthi kuba neligama nje, and then after lapho udobona into bese liyatrenda. Okay, asikho lapho, but as for le mindeni lelahlekelwe guys, akukho fair if nangabe tophiza umuntu lo lakagangile abuye atokhuluma ngetindzaba temabheli. Bail for what nje? Cause lana impilo ayichubeke phambili, banakane nemaqala abo, cause clearly if batobabamba batobakhipha batobuyela ngaphandle batoqhubeka la bagcine khona, angeke batobona ukuthi kulula. Abahlale lapha balungise tinkinga tabo, if tiyalunga bavuma amacala abo kuyiwe phambili. So babafihlile labo mama labayi-2 lababulewe, but nje akuzange kube fair. So i-justice must be served, whether bayavuma noma benta njani, but kumele bathole ubulungiswa cause impilo yabo ivele yathathwa nje just like that because of 52k. Our guys, kumalini 52k for impilo yemuntu lebekangimake khalakhe batukulu bakhe konke kwakhe kwavele nje kwakhathwa just ngelisecond. Themba ukuthi umthetho utothatha inzima yawo. Guys, please like, comment and subscribe. Ngidonibona ku video elandelayo. Bye.